جه نافندا نوچین اورینت نیوز وار باش تماشاوان نجا دست که ام هرن سرنوچه لگندوار حسک پفچون دناور رژیم و داعش ده و لکوبانی هزن کردی بر به باجار رقای ودچن لهولیر وکرنا نافندک راهینان کرنا هزن پیشمرگه و لصلاح الدین برزانی و ارتش امریکی بحثا روبرو کرنا داعش لکن عثمان اوجلان دبیجه سال 2015 سال آزادی عبدالله اوجلانه و چالاکی شرمزار کرنا 15 سبات وردوامن شفابورية لجندوار حسكة لنازي تشاي عبد العزيز بفشون دنافبرا هزن الرجيم وشتاين داعش دا قومين ولجوري نوشجهان مال حسكة كوميليشين ارتشا برفانيان اجتماعي دفي شريدة بشتكريا رجيم دكرن ودا انجام بفشونان دا كشتي وبريندار جحرد واليان فاكتن نوشجهان ما هروها دا ديار كرن كو فروكين هفقرتنا نافنتوي لآسيمانا جندوار حسكة دفريان لبيكو توباران بكن هفدم لجندوار سريكانية جي فروكا لآسيمان فريان و توباران نكرن هر لنازي جريس بي دنگ تقينا كهات بهستن و لغوري نشتاجي نوان دفران كو بلكي او دنگ توبارانا هفقرتنا نافنتوي با لجندوار كوبانيه هزن يبهجي و يبهجي و پشتي رزگار کرنا گند چارقلي جه دست داعش وان گند جبنه یه به 25 کیلومتران ج باجر دور د کاور زگار کرن و هات راگهاندن کو هزن کردی به 5 کیلومتران نزی چم فرات بونه لگوری آگاهین داوی کو د انجام پفچونن د نافبرا هزن یه پگه و یه پجج آلیکی و آلین جالیکی دن و چتای داعش ده گند بغدی کی هات رزگار کرن جالی خواه چتای داعش مال نشتجین گندن کو او جه درویان شوتاندن لیلا کدن هات راگاندن کو د انجام توبارانا مالن کو د انجام تقینا مالن کو جهیل داعش و هاتنا ما ينكري شش کسن کرد بریندار بون او بون خوشخانه ترکی هاتن و گوهستن لكوبانيه لسرياد نافبرا باجار حلب و حسكه ده شروان يبهجي چالكيك بباندور لدار خستن و ده انجام ده چته هاتن کشتن و چته كيدن هات ديل گرتن هر وها هات ديار کرن کو هزن كردي لگل ارتش آزاد شر چته داعش کرن و ده انجام ده گرك استراتيجي نزي باجار رقايه بدست خستن هر وها لگوری آگاهیان کو ده انجام وان پفچونان ده سوپین چته هاتن کشتن و 4 شروان کرد شهید کتن سازیا برزانی یا خیرخواز راگهاند کو پلان آواکرنا پناگه که جه کچبرین کوبانی را لباجار رحای ترکی لباوی هیا تیزانین کو سازیا برزانی یکمین سازیا سویله کو درباسی کوبانی ببو و آلیکاری جه کچبران را پیشکش دکرن هاتا راگهاندن کو لکامپا آفاد آل باجار رحایه یه ترکی 6 وارگهن پنابرین کوبانی شوتین و ده انجام شوات ده 3 زاروک بریندار بون و روشا تندرستی زاروک کی گران بو مالباتا وان زاروکان دیار کرن کو دیار ای 13 سالی شیار ای 12 سالی و علی محمد ای 14 سالی بریندار بون و او راکرن نخوشخانه محمد عاکفی لرحایه بله تماشاوان هجا آنها كك محمد علي محمد بمرايا روجناموان نج سروجه كك محمد إفارة بخير روشا ميداني آنها جهايا ك هات راغاندن كوهزن كردي برب رقا فدچن إفارة بخير روشا ميداني وكبر أشكبر بقولتي هزن كردي جندر بغبك يستاندن وچند تن استراتیجی جوره کردن اونا جواب دادن و شرب این بردوام داره بالافرن کمیسیونه ایوارین اوت داعش حادثه داعش در کوفیه قراقوزا بمبا کردن و اوت قیامت و
گنده جعده دو گنده ورن حد جی کتنا دست هیزن کردی بله بله كاك محمد هات راگهاندن کو لرحای سيزاروك شوتين بريندار بون ده انجام شواته كده چه آگاهی بات هنه درباره ویه که صدام شوتاندن وان بار گهن پنابرین کوبانی چیه؟ گورگیش تما انه ماسك الكتريك كهربائي كونان تشيبيا و لو ما بو اورب حرد كونان كات دو كونان كاتي بيراجي جو اگر بلابيا كونندن حياكو بنابر وهناك ام بين برفيار كونان كامبي هاتن مرادنا انجام ده هناك بنابر ونيفون دزارو كابون بريندار بونو شوتين وراكرنا انا رو شوان تشكي يعني جبر تشيترا يعني خطر صار الجيانا والنمايا بله كاك محمد لغوري آگاهين جو كتنا دست ما كو سازية برزانية خير خوازي و لتركيا لسر و لرحاي كامبا بو بنابرين كوباني آوا بك يعني هبونا كوچبرين كوباني لتركيا دريجة والله كاك جبركو نوفا كرنا كوباني وقالك دم وقت وتجرك وأقدم وهناك دن ودريج بك ما بنا بنابرن كوباني التركي ودريج بك جبركو نوفا كرنا وقتك تجرك يكون ك قالك بنابر كردمي كوباني يعني تبين إنه أنتيش كوش كونان ذاك بهرنا كونانا أما يعني ويلجي خاب منا يعني شندوك حياكو بحياكو تشتي سرکش جان را کل کوبانی بدین و شنبوز بگرنه آنها نیت وگر الجم پریان افغان تنه جبرکو اساسیات جیانه کوبانی ده هنتنا آوا کهربای الکتریک یعنی خارنا این گلک رحمتی تدارن لیو دريج بكذا بله زور سپاس روزنامه‌وان محمد علي محمد کوتج سروج بمرب و دنباش لهوليري وبآمدكاريا شاورمند اللشكري ألماني إيطالي هولندي بريطاني وأمريكي نافندك راهنان كرنا لشكري بو هيزن بيشمرگا هاتا ذكرن لغوري جدركي لشكري هندري نافندك و هجمار راهينرن بياني شست كسا او هيزن بيشمرگا بو شر وروبرو كرنا داعش راهنان دكن وبتايبات لسر تشكن نو وشر كولانان لباجار صلاح الدين سروك هرما كردستان مسعود برزاني لقل شانديك لشكري أمريكي جفيا وشرو روبروكرنا ريخستنا داعش جنگ شكر ولسر هفكاريا لشكري بهفقرتنا نافنتاويرة راوست سرکرده هیزن لشکری امریکی راگهاند کو انجام دانن پوزیتیف دداویا جوینا ویده لگل برزانی دیار دبن و دوی هفکاریا لشکری بردوام به و هروها د داخیانیه که ارتشا امریکی ده هات راگهاندن کو ارتشا امریکی و د آلیکاریا پیشمرگیان ده بردوام به سرکرده برای پیکک عثمان اوجلان راگهاند کو بریز عبدالله اوجلان راستی کمپلویک جیهانی هات و ده انجام ده او هات گرتن هروها اوجلان دا دیار کرن کو امریکا ج دسلاطیا ترکی خواسته بو کو عبدالله اوجلان نکوجه و نها گلک درفت هنه دا کو برای من وره بردان درباره وی که عثمان اوجلان بانگا گل کرد لحر 4 پارچه کردستان کر کو پشتگیریا سربست بردانا عبدالله اوجلان بکن و گوت به پشتگیریا ناتو سروک پیکک و ده انجام کمپلوی که ده و جبو کمالین ترک لسر حساب اسلامیان بهستر ببه هاتا گرتن لآنها و اگر اپراسیون آشتیه به ترکان را سرکفتی به سال 2015 و سال آزادی رهبر گل کرد عبدالله اوجلان به هروها دهمان مجار ده دهل قامشلوی و به بونایا سالوگرا گرتنا رهبر پیکک عبدالله اوجلان پرانیا فروشگهن باجر هاتن گرتن هر العفرین جی و به همان بونه مشکل دار کت ام تماشا بکن
بين النقطة فولو بقول سعادة ليش النور أو نور موجود بولتن بردوام و پشتینا برکه آمده کرنا هلبجارتنین شارداری لدورین کردی لسوریه بداوی دبن وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. لگندواره حسک پفچون دناور رژیم و داعش ده و لکوبانی هزن کردی بر به باجار رقای ودچن.
لهوليري فكرنا نافندك راهينان كرنا هيزن بيشمرقة ولصلاح الدين برزاني وارتشا أمريكي بحثا روبرو كرنا داعش دكن عثمان اوجلان دبيجا سالا 2015 سالا آزادية عبدالله اوجلانه و چالاكي نشر مزار كرنا بانزي سباتي بردوامن بله تماشاوان جا درباره مجارا هرم مجار و بویرین کل هرم کردستان دقومن آنها به مرای دکتر علی میرانی ماموستای زانینگاه زاخوی جدهوک بمرای دکتر افارت بخیر ناوندک بیانی لهولیر بیانی لشکری هفباش دنافبرا هجمارک ولات درو تی آواکرن بو هیزن پیشمرگه افتی چواته آرمان چیه؟ رامان جي واتها ويكو روج بروجي هريما كردستان عراق خدان باوريه كي مزن لتي دربار شر تيرور دا اب حقيمانيا جهانيه حتى افاكرن بو دجناتيا تيرور بسرقاتيا جون آران امريكا ودولة زلهيزن اوروبيش اواجي كهانا باوريه كي هريما كردستان باشترين دوستا جبو شر تيروريستيان فاوان روج بروجي او باوري بحثرلتي اوان فازه هماهنگيه كي باشتر بهرم رابكه وافاكرنا نافندن وطاني تشتكي نورماله تشتكي يعني دوات او تاكيدا سيرفي قلنا نها امتكن كو كردستان كو ملتي كرد باشترين دوستا رجالات نافيندا جبو شر وتشبريا داعشين تيروريست بله دكتور علي تكلين ولاتن درفا بهرم كردستان را وكو ولاتكي سربخا فيرا دكن يعني افتي شو اتايا كو دما كو تكليد نافبرا هرم كردستان وولاتن جهاني وك امريكا بريطانيا المانيا ايطاليا وفرنسا وبريطانيا هروها قالك ولاتن دن دما كو تكليد تنكرن فجر بو بغداد تنا يعني اف تشاود بيني فيك بيشاروجا في تشيا از بيك از وسط بينم كو اف دولتين وسط مظن كو كهانه باوريه كي هرم كردستان بويا نيمشا دولت شبه دولتك كي بويا او سردانا سربرداني بو نمسا وبيشاوات قالي هاتكرن وبري هنجي وهاتنا فان كسين دبلوماسيين مظن دولتي بيانيش بو هرم كردستان يعني اشكره بويا مساله راكاندنا دوله كرديه بويا مساله وقت ودم نزلت ابد فكره فاكتور سركي هرم كردستان سركرداياتي كردستان كاريا خو شخصيتها خو تاكيد بك خو او بك الدنيا داك وابنا كسر راسقيننا ابنا وك حكومه عراقنا حشد الشعب والميليشيات وبانكشني تشد ابنا وهنا هرم كردستان دما قوتنا كي تبجل غوري قوتنا خويا دما باوريه كي برانبري خو غوري وي باورينا وما فكر روايك وقال لي كرد بخوب يعني هذا جبري ملتي كرد تصد نزيكي تصد دولتين جهاني انا سربخونه جبوت نتوا كرد سربخونه ايدي نما عراق شي هي سرك وزير هرم تشوبو بغداد سردانا بغداد كربوز زفري وعالم حمود زانه يعني عراقنا دولتك كي قراردار يعني بله برز علي ببور از قوتنا تا قلت بكم از دخازم لفيا كي جتا ببرسم كو افناي واتايا كو سرخبونا هرم كردستان نزيك دبا بله سرخبونا نزيك بويا وبري فان رويدان داويه دا يتشي بوينو ايريشا داعش تيروريست بو كردستان ام حمود زانه سركي هرم تو برلماني دا خالص برلمان تاراكر کو استفاده کوي راپرسینه کوي کرنش بو ملت کورچرانو في صفه اشکرب کې دیار بک او افغان ریدان بداوی د شي په تاکید سره چې کېر کله کورد ایدي نمادي تر قبول بک اوان اوامر خوش دولت عراق بسين دولت عراق خوير نكار كنترول عراق بك يعني قال لك انا باجار داخل نزيكي بايتخت بغداد دولت عراق ده ثلاث ترنين إنه عراق ويا عراق ميليشيات عراق صاد الحق عراق حشد الشعبي ودولة كردي ما فكر رواية جرسل نتا خويا بس انت ومسألة بجن ناقي صار يعني وقت ويا وقت هيفا
يعني شايفين نوروزه بشتي نوروزه حاكينا بيداني ام حمو ببينن راك عندنا دولة كردية او خونا 5 مليون انسان كرد الصداهان صالة الهيدية شبايا جيبه جبته او جي السردسته وان بيشمركي قهرمان بقالي هي ساخلم ابقاليك بوكاري افان تيلان 10 صالة 100 صالة قرنا هذا سريوا ايرو بقرفة كنترول بكو شخصيتها فاش كده بكو بله برز علي درباره شر دنافبرا چتین داعش و هیزن پیشمرگه چه آگاهی الباته هنه درباره دیلگرتین پیشمرگه لبا داعشه هاتا راگهاندن کو 5 آن بلکیم 6 کس جهیزن پیشمرگه لبا وانن و او تین گفکرن کو با اوای کی هویتی ورن جزا کرن تخمينا مداني او هفدك هسبون بيشمركي قهرمان دما وان تيروريستا ايريشي كركوكا تلي كردستاني كرن تقريبا وان كسي هديل بكن يخير بكن باوريا مداني كردستان قبول ناك او كسبين شوطاندن وك او فروك ي اردني يعني جوان تسويا قبطيه يقول الليبيا هاتين شرجه كرن سرد برزاني قلتنا كافايا دیروکی بود باز قبول ناکن همه امکانیات و شیانن خواهد و نقطه خینه و دلوبت کنج انسانه که خود مری فاشتك وهاي دوی راکاندنه که وزارت پیشمرگه در کس بود شتك وصاني اشکرانی نبشتی انگی زفرین يعني نها او كسا اتبجن بلكي نها بردان ليك كردستان وبحمي دبلوماسياتي خو بحمي امكانياتي خو ايوان هل هذا كسا بردنا حتى او اختيار الجمواجي هي واجن بردن المهم او هل هذا انسان بينا كنترول كرين تش اوايبه او كسين خلكي ويدا راح ويجا او كيف فقط اختيار كرينا كردهاني اوان نافي خب رشي ديروكا انسانيات دا نبيسين وكرد قد وقت افه البسي ويخرب برامبر انساني كرد جبير ناكن ان شاء الله نذكرين وقت ايرو صبا وقت كان ساعتها كدامه مسكين يا بردانا ظاهر هذا انسان قهرمان في مرقام باذنك وكيفك خوشيك بكيف تزيد اللي 2 مليون انسان كرد بله برز علي ام تيشكي ج مجارة هرم كردستان دركفن ام هرن بر مجارة سال وگرا شازدمين يا قرتنا برز عبد الله وجلان برسا كو از دخوازم جتا ناس بكم يعني ارمان جا يعني ارمان تشيا فان بويرين كو دقومن سربسبردانا عبد الله اوجالانا لتكوشينا قال كرد لكردستان لتركيا الكردستان تركيا باوريا متى ابو شازطال بريز اوجالان سركردي او ريبري بارتيا كاركرين كردستاني بالزنداني دايا واكبا ودولتها تركيا هاي وباوريا دينما دوزا كردي جگان چنگ سالی بیسته حتی انا دیروکی درجه دیروکی را چک بکار آنیا و نکاریا امیدا ملت کرد بشکینه اوان جیگه های باوریه که دوی پروسیسی که آشتیه به مشاندن ام حمود زانن پارتیا کارگر کردستانی او بودان هیزا ایرو الباکور کردستانی و برز اوجلان جی ریبری وانه یعنی او اکبه و دولتا ترکی یعنی مجبورت بک و دست آشتی بکشینه و انشاءالله نذكرين وقتها اوانجي بقينا انجامك باش ايدي كشتن وقتل عام نامي بريزو جنان بي بردانه حتى ني بردانجي او زندانه امرليدا ايدي وكتري نمينه تيدانه او كشتانه هات قومنا او كتر نمينه اما نت ترجوان ديا ملتي كرد بتنيدا يعني ترجوان ديا دولتها تركايا تركجي بي اواي هذكر يراها اوريكي اخوه اوري برينا حقوق الانسان ويرش شيء بالبرامبري اوروبا اشكره بك يعني الروش دوز ندوز كسكت زنداني ده بريز علي يعني دنرينا ابتدى يعني د انجام اوبراسيون العسكريه كودنافرا تركان وكردان ده لتركيا تكرن يعني هيفي هياكو بريزا اوجلان زندان دركفا وفقر كاري سياسي بكا بلي مانا افا روسيا عشتي افا نيرو ندوها افا نوتوسيان و بارتيا بكاكا چند اگر بس نذاكرين دولتا تركيا
جنوطوسیان دست کریه بله دولت ترکیه اوان قبول نکرد او بر وان شب مرج کردار ندهاتن ایرو سروک کمارا ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک وزیران و ابحث پارتیا عکبت تفایی و دولت ترکشی دهانت باوريه كده يجي بشر الناب يعني هشتي شاري حتى انا بكك اعلان شاري كريا وشرط شيء دولة تركيا نقريا وخلاص بك فوان جي ابتروسيات مشي بحر ماويداني او بحر قيمين شيء جافتي كاتين الطريق وجرارة شيء بالامر لي هم الجاي قنديلي هم البروكسيلي يعني دهانة باوريا كده يجي بشر وبشك اريشة ناي جارة تذكرين وفيها مش بيرنكن هريمة كردستان عراق ميناتيا سلوك برزاني اوان جي رولك اخوايا اوان جي سرزي مجاري كارت كن بله زور سپاس برز علی میرانی ماموستای زانینگاه زاخوایک و تجدهوک به مربو دنباش بله تماشاوان نجا درباره روشا میدانی لسوریه ما افرا پور جوره آماده کریه ام تماشا بکن لگندواره حمای ارتش آزاد خفک جهیزین رژیم ردناو برا گندن حویج و سما قودان و هات زانیگو پنج لشکرین رژیم هاتون کشتن هر وها فروکین رژیمش آلی خواه نافچه آخربات و باش جارن کفرزی تولاد تامنا و گند مسعد و سلام به هجمارک ایریشن آسیمانی تو باران کرن و دان جامعه ده سیویلان جیان خوش دزدان و هجمارک دن بریندار کتن لگندواره حلب ارتش آزاد بارگین رژیم لباجاروکن نبل و زهرا بموشکن گراد آرمانج کرن هر وها فروکین رژیم نافچه ملح و باجار حریتان و گندن تلجبین تو باران کرن هفدم پفچونین تندد ناف برا ارتش آزاد و هیزین رژیم دل حلبا کفن درکتن هولی دناف تو باران آویش تو کا رژیم دا لگندواره درعای ارتش آزاد رنبیلک لشکری تکشکند هر وها فروکین رژیم باجار شیخ مسکین و باجارو که ابتع تو باران کرن هر وسا هیزین رژیم باجار انخل و باجارو که اتمان نعیمیه کفر ناسج زمرین کفر شمس بموشکان و آویشتو که تو باران کرن دناف پفچونین تند دناف برا ارتش آزاد و هیزین رژیم ده لگندواره ادل بفروکین رژیم کمکوژی که لباجارو که نجیه پیک آنی و هات دیار کرن گو 20 سویلان جیان خوش دزدان هر وها فروکین رژیم نافچه تمان او در دورا بلفرخانی ابو دهور آلشکری تو باران کرن ده همان دمه ده ارتش آزاد بارگین رژیم لباجارو که الفوعه بموشکین گراد آرمانج کرن و ده انجام ده هجمارک جلشکرین رژیمی هاتن کشتن و بریندار کتن لگندواره حمصه ریخسنا داعش بیرک غازی لگنده عراق یل روج هلاتی حمصه شوطاندن هر وها پفچونین تندد نامور ارتش آزاد و هیزین رژیم دل سر بندان ملوک درکتن هولی هفدم فروکین رژیم باجار رستن به هجمارک برمیلین تاقینر تو باران کرن و ده انجام ده هجمارک سویل بریندار کتن هر وسا هیزین رژیم باجار الحوله با آویش تو که تو باران کرن لگندواره دیره زور پفچونین تندد نامور ریخسنا داعش و هیزین رژیم دل تاخاصینا او گندن الجفرا رودان هر وها هیزین رژیم در دوران نافچه حویجت سکر با آویشتو که تو باران کرن ده همان دمه ده فروکین رژیم باجارو که عیاش و در دورا بلفرخانیا دیره آلشکری تو باران کرن ده همان دمه ده فروکین هفگرتنا ناف دولتی در دورا باجار البو کمال تو باران کرن پنابرین سوریین گوجه بر شر و پفچونان جوالات خوراویانا و لولاتین هریمی بجهبونا وک باجار ادنای ترکی به درفتین خوا جخور جهچی کرن نهاج برباران و حریه گلک زور و زحمتیان دکشینن پنابرین جکوبانی هاتنه لسر عردان والا گل دورای و رگیرا نافچایا ادنای به درفتین خوا کن وکرنه اف هفتیه کل ادنای باران دباره و جهه پنابران جکوبانی لدمینه ده ناف حریه ده ججلو بارگن وان بگره حتی جهون بینن وان دبن حریه دمانه پنابرین گل دورین وکوا دوران دجین لبنده علی کاریه کنه لوی دره تشتکی وان تونه یا باساره و برف و باران هر دم هنه و حال گو و نهاته دنه نتو حاله هیوی آواج ترکی اوا گو بلا جهه که گو او بکاری بن لی بمینن جوان را پیدا بکن و تنی زارو که وان پشت لوان شکستنه
پنابرین سوری چه کرد و چه عرب به دل خو نهاتنه وی دری لوراوان و مالین وان هاتن تالان کرن سرمال آلیه کی و دما باران دباره او دبی پروبلمه کنو جبرگو هر تشتی وان پنابران دبن آوه دمینه و تا چقاز دم گلکی گوزوها ببن لهله کدن تفگره کرد لی سوریه بناکوکین خواه جولن و او نوالنا گو گوی خواه بدن وان زاروکان گو آوه در روژه که دا پیش روژه سوری بن و روی ولا دیاری جیهانه به تواهی بکن روژا 16 سبات و روژا داوی بج تومارکرنا نمزتین انجمن شارداریا کانتونا جزیره لددماکو آمده کرنا وان هلبجارتنان تکرن نلهف کرنک سیاسی دردکه و هوله آگاهین بهتر لبا آزاد و شوکانی دەستپێکا مەها سباتێدا دەما هەلبژارتنên شارەداریên کانتۆنا جەزیرê دەهاتە دەستنیشانkirin li gor komisyona هەلبژارتنان ya bi ser rêveberiya Xweser ve. Li gor komisyonê ji heftan ta 16 meha Sibatê derî vekiriye ji namzetên encumena şaredariyan re û hەlbژartin li gor heman komisyonê wê di 16 meha Adarê de were li darxistin û ji bo vê hەlbژartinê ev komisyon bi karê kampaniya amadekirina lojîstîk radibe. ev îro 10 roj me dest bi karê xwe kiriye bi karê elanata ji bo hilbijartinê belediyeyê şaredariyê heta ana me hinek elanatê xwe me gelek deverên bajêr me darqandiye û em çûne cem partiya me ji wan re gotiye ev şaredariya gel e şaredariya vî bajariyê em hêvîne got hemû partî sazî tevlî van hilbijartinana bibe. Li gor agahiyan gelek kes xwedane pêş ji bo namzetiya şaredariyan û diriya komînên tax û gundan re serjimar û belavkirina kertên helbijartinê hatiye bicîkirin. Her wiha hin kes ji karmendên şaredariya xwedane pêş ji bo cîbicîkirina projeyên xizmetguzariyê li gor gotinên wan. Yek sebebê em xweda pêş de ji bo ev meşari'ek cem de em wan bikemilînin. Me nekemilandibû, ke imkanî tune bû, ke pere tune bû. Yek jê sarf sahî mişkila serêkaniye sarf sahî gelekî mezin. Xwedê kem muraşeh yani em ez vînim te şirûtê wê zehmetî tin. Amadekirina van hilbijartina birêve diçe dema ku lêvegera siyasî civînên xwe li dar dixe. Lê ev hilbijartin neketiye rojeva lihevkirina siyasî. gerek ev قرار نهات باستندن مدی اولیا قرارا جبو انتخابات بلدیه و ترشیحات وان درکت ما نرازی بونا خوجه دا خویا کرن يعني ام بينا معني نجبر امنا طرفها كنتيد ما ام بهيفي بون هوالي ما تفدمد يعني اف قرار اجلان بانا حيار كفتنا ما باعتبار كفتنا كنا هبو كفتنا دهوكي ام هيفين جارك دن قرارات نوا سر اساسي لفقرا سياسي كفتنا دهوكي ام بافركار بن بكن هەلبژارتنên şaredariya asta bingehîne ji vakên demokratîk re dema ku bi awayekî rewapêk be û karên şaredariyan ew yê herî bingehîne di rêveberiya civakê de. Azad Weşûkanî Orient News Serêkaniyê. Gundê Aliyê Ferro yek ji gundên ku li dijî projaya Çembera Erebî sekinî û di encamê de gelek xelkên vî gundî ketin zindanên rejîma Baez de. Herwiha ji wê demê de koçberiyê ev gund vala kir û kesek têde nema. Agahên bêtir li ba Ekrem Salih em temaşa bikin. Projeya Çembera Erebî ya goha cîbicîkirin ji hêla rejîma Baez ve gelek encam dan. Mîna bi destxistina gund û erdên Kurdan bo Erebên Xemir. Lê hin gund li hemberî vê projeyê rabûn û siyaseta bi dûrxistina Kurdan ji herêmên Kurdî ve red kirin. Mîna gundê Alî Fero yê ku gelek zordarî dîtiye û zarokên wî gelek işkence zindanên rejîmê de dîtin. هذا عاد استيلاء كلمة قوم عرضي خنادن ونبر حكومتي رابون بو ما عرض دعوة عرضي خد كله قوم عرضي خنادن ما عرضي ما بلا من عرضي خنادن خاص يعني عربات ما برخي بو يعني كرماج أقلية كرماج نمينة كرماج نهيلن أبغى حتى أنا بقول ده ما قش كنا عربي هروها و پشتی دستپێکا شۆڕەشا سووریê کۆچبەری بوو navnîşana tevahiya gund û bajarên Kurdan û gundê Alî Fero nemuneyek zindiye ji encamên rewşê bigiştî. Piştî erdê wa sendin heriya ku koçber bû êçû Qamişlê, êçû Amûdê, êçû Hesekê dorana teqrîben 10-12 mala em tê dimanin. Ev gund gelek salan cejna Newrozê himbêz dikir.
لی ایروش خلکین خو والا بویه و یه گوته دمایه دخزانیه ده دیجی. بخودی لاو ما مرام الجندان ونا ناي روكي تيد دواناي نتحاله ما مشروف مجبورين فرن جيمت نقم مجبورة جهر كاس تقول لنا ماي زماني بريد تقول بيشتي بحفتي مالتي دبون انا بشون ده مالتي دمان نا خورتك ماي ونا يك زلامك ماي حياك بشون جيكيت علی فرو یه گوکاری بول همبری رژیم رابه ایرو نکاره الهمبری کوچبریه راوسته. گوندی علی فرو سالا 1973 ده الهمبری رژیم رابو ولسر درجاهیه چند سالان کاری بو ججنا نوروز همبیز بکه. لی پشتی دست پیکا شورشا سوریه کوچبری وی گوندی والا کر. اکرم صالح اورینت نیوز گوندواری قامشلو. جبرکو دیارده کوچکرنا خلکن کرد لباجار قامشلوی هین بردوامه گوهرتنک دموگرافی لباجار روش بروش دیارده به و لگوری چافدیران کو اف مترسیک مزنه و دوی او ور راوستاندن دراپورا عماد الکردو ده آگاهین بیترم تماشا بکن. جسه سالان و شونوه گلک جه خلکن کرد این قامشلوی جه باجار باردکن و گلک جوان خانین خواهد دفروشنه عربان. و مترسی او کو اف دبا گوهرتنک دموگرافی دباجر ده بتایبتی گو کسین و خانیان دکرن عربین جدروی هرمینه خانیه خود فروشن و بشولا كبد ودرج ولات خود قرد واف خاني وقت تفروتن دي تشكسي وبدي يكي عرب يكي نجم منطقي ديريبه حلبيبه حمصيبه المهم بدي يكي دنيا عرب نشقوا ميخوا وزبينات قلكي غلط بينا هولدان هنه جهن خدانه بیروین کرین و فروتنا خانیان این کرد که او نهل مروه کرد خانیه خواه بفروشه یکی عرب چقا که او نرخوی خانی بوها بده ناجي انه ام عنصريا نفكرن ام ناخذن خلل تيكفي توازنها نقبة عربة وكرمان جاده لجمع مناطق عربية ضمن محافظة حسكيدة ام دفروشن وك وهناك وك اي انسان ام براي هاف ينحسباندن بس عربي جوش درفه بي وبخواز السكن لفربكي بلكي استثناءات هبن هنك بفروشن اما بشكل عام ام نافروشن وانا لی روش بروش اف دیار ده برفرهتر دبا و هبونا کردان دباجر ده کم دبا اجبر خلق نچار بونا و هویا چاره سریه جویر و شاخراب را ایدی ناکن جبل و اوضاعي الرجاوات شي دبن عربه شونا كردا قرتنه هر مالي خد فروشن ودسافرين درن تركي درن كردستاني درن المانيا هر كس درج ولاتي خبرداي جبل و وضعه بري عرب حرامد تنبون تفد كردون نهاكا سي مالي عربه كتنيه وهن بهن عرب دكشين وتين دكهفن خانيه مده ولاتي مده باجاري مده دنگ جملت هدی بلند با گو کسین بر پرسیار ایدی لسر و پرسگرکه باش بخبتن و سینورکه جویرا داینن دبي يجيك مسؤول هبد بر واتشتادي يعني هو الناس ممكن او كس برا رابط في ويعني رسما قراري بستيني انه او مكتبات قضاء اجراءات بستيني في كاري بك خانيا بفرش لسر نافي غير من لدي كرد او انسانية ويد اجراءات الحقي ويد بيستندي دیاده کوچ کرنه مترسیار که پیوسته گو ایدی لسر بیت راوستاندن و چاره سری بلز جسد من ویرا بیت داین ایمال کرد اورینت نیوز قامشلو لدوية جارة كدن سرنوجة لا گندواري حسك ففچون دنافبر ريجيم و داعش دا ولا كوبانيه هيزن كردي برب باجار رقاي فالچن لا هوليري ذكرنا نافندك راهينان كرنا هيزن پشمرگا ولا صلاح الدين برزاني و ارتشا امريكي بحثا روبرو كرنا داعش دكن عثمان اوجالان دبیجه سال 2015 سال آزادیا عبدالله اوجالانه او چالاکین شرمزار کرنا 15 سبات بردوامن بولتن عمل ور بداوی ها تماشبان نیجا دنباش